पाउसदेमफम ओइबमर ओइब पाउ खरा अपडेट तौजरी महिरोय अनि हातपद चेनब मास्टरमाइंड फोनेदगी फारे महिरोय अनि की केस हौजिक फाउबगी होइनदि किडनैपिंग ओइरे हक्सांग फंग्री फाउब सिरे हाइब यारोय कुलदेव महिरोय अनि अदु सिरे हाइबसे वायरल ओइरकिब फोटो अदुदगी मिपुम खुदिमगना हाइनखिबनी हौजिक फाउब मसिगी केस असिगी रेकॉर्डा किडनैपिंग हाइना पल्ली हक्सांग फंग्रीगदा मियोय अदु सिरे हाइना हाइब यारोय अनि यूनिफाइड कमान की चेयरमैन सुवरीबा मणिपुर लेंगा के सिक्योरिटी एडवाइजर कुलदीप नाफांगदोग्रे ngasi CM सेक्रेटरिएट की दरबार हॉल पांगथोकिबा पाउगी मिफमदा पाउमिक्सिंग लैगिद्रबा महिरोय अनि की हक्सांग की मतंग दहंगबा वहांगी पाउकुमदा कुलसिंगना हाय महिरोय अनि की फोटो अदुदा मियामदा सिरे हाइना हाइख्रे अदुबो मखोय की केस अदु हजुक फावबा किडनैपिंग केस हाइना पल्ले केस असे CBI न कुपना थिजली केस असिगा मरि लैना ngasisu ama पुनेदगी फारे फारबा मियोय ममिंग पाउलुन कवे अपोपोरु दाधांग मखा दाबत थिजिननबगिदमक CBI की कस्टडी द लैख्रे हारे पनबई अबदी फिजम हेमंजित चही कुन अमदी हिजम लिंथोय ngамbi चही तारागा दरेट हौखिबा जुलाई 6 दगी थीबा खंगदन लैरकलबा मतों सेप्टेम्बर 9 गा मंगा द मखोयगी सीद्रिंगै की अमदी सीरबा मतुंगी फोटो सिंग सोशल मीडिया दा चाइथोरखरबनी मजेगा लोइनना महिरोयसिना मखोयगी असुंबा पुथोगु हाइदनो खोंजंग कया संगसिनगी पैलेट गन्ना पानबा याउन असो अपन कया याउखिबा लैख्रे केस असिग मरी लेनना CBI की अखन बगंगबु अमन नपियनी याउन मियोय मरी पाउमिल लोन आहौके स्वाम आहौके हिंगनै सोंग बाइडे कुकी अमदे तिन्ना हिंगहेंता था असिग अमदा फादोना पौख्रबने PDI की रिपोर्ट मतुंगिना फारबा मियोय मरी क्वादिगी अखन कोड अमदा पोथोगलबा मतुंग CBI कस्टडी दा था असिग तरागा तरुक फोबा अरिमा लौखिबने CBI na nong na faraba paulun mang asi case asigi mastermind ni ana singnabani ana sa report asina palle paumi na hangkiba atopo huang amada kollev sing na hai thawfu ba tanker singi tongan na security piri nongmani ni ki mamangda thokiba thangdo ga duki madangda driver association amadi truck owner association ka punna phamina tuna wari sana kre noni ki CSO singasu wari saduna nongmai kablakiba मियोय सिंह तो थिदोकना बखोनरी लोइना ngasi su gari kya NIS 37 da jatki haike amarom da paumi sing da ngarang safung kok da jar regiment ki portion sin satharaki ba thawung adugi matang da Kuldip Singh da report lairamdre paumi sin hangba uhang da ki thawdok adugi matang da ngasi khakta makhang bagom thawdu adu kadai da madi kanaga thokibano haina hangduna security force sing aduga wari sana ge harake पाउमी की निंग तंपता कना अमतना खुद थिंगजन भई यादे वीडियो फुटेज मुथलो हाइदुना करिगुंबा सिक्योरिटी फोर्स न की हलकलबदी मदुगी मतंग द एफर्ट चनबिरगु छोइदना थिगत करि हाइके पाउगी मिफम अदु दमहक हाइ सिंग मरि तमकी तोंगान तोंगान बा मफम सिंग द था असिगी तारादगे ngasi popo Manipur police jauna tongan ba mafam sing da sataki ba combing operation sing da pagathi ba mioi sing abdi khoju khulai sing gi mathang da phangdoke नकलम रोमदा मणिपुर दा लाउथोक तबा इमरजेंसी चलाइरबरा इबोबी डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन कल्लु आइदन अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी तरागे लुसिंग भसिनंगासे गवर्नर अनुस्वय विकेदा डिमांड के याबा मेमोरेंडम अमा पेसिनग्रे मेमोरेंडम पीबा लाखपदा पुलिस का यामना चावना फुकनबगी थौदोगा मथोखरे पॉलिटिकल पार्टी तरागे लुसिंग भसिंग अदुना कांग्रेस बाभनदगी गवर्नर तमना मेमोरेंडम पेसिननबगी दमक राजभवन तमना रैली लाखी रैली अदुना कंगला गेट जरुप मतमदा मफम अदुदा मथौ तरंबा पुलिस पर्सन सिंगना थदगे अदुबा पॉलिटिकल पार्टी तरागी लुसिंग बसिंग अदुना इंगतप रैली नि याइखाइ थिंगाइबा यावगदब नते हाइना कन्ना हाइनबदगे एम सेक्टर मफा फाव यौसिलगे मफम अदुदा पुलिस सिंग अदुना थदलब मतुंग हानगे चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना लुसिंग बा पार्टी तरागी लुसिंग बा तरागा मंगा खनगतुना गवर्नर तमना चटपगी आयाबा पेखे गवर्नर की गेट जौबदा गवर्नर मसा लेरमदबदगी मखोगी स्टाफ अमदा मेमोरेंडम कॉपी अदु खुसिनकी मेमोरेंडम कॉपी खुसिनरबा मतुंगदा हानागी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना मणिपुर दा हौजिक ओइरिबा पीपम मसी येंगलुरगदे सेंटर अमदी स्टेट अनिमकदा पालिबा बीजेपी लेंगाक असना मणिपुर दा लाउथोक्तबा इमरजेंसी चलाइरबरा चिंगनरे हाइना फंगदोखरे मांगना हाइ मणिपुर के हौजिक ओइरिबा पीपम मसी तंगदु लेताबा हंजिलकनबा डिमांड कया याववा मेमोरेंडम अमा गवर्नर दा पेसिनबने बीजेपी लेंगाक असना लिबाक असिदा मणिपुर दा डेमोक्रेसी अमसुंग कॉन्स्टिट्यूशन लैंड्रे कॉन्स्टिट्यूशन पीरिबा राइट हाइबदी फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लैंड्रे ngarang magda da su irang thokpam da paulawba changluba paumi singda santan force na nampuda footage kaktat na ba masung makhatana pau lahun khidaba adu khwaidagi lebak thibane
Sentral amasung state lengak animagda paliba BJP na lusing basung sinaba lengakas na Manipurda laugthokdaba emergency layraba haibasi singnare. Media haibasi demokrasi ki mari suba lengak ne hainaribani demokrasi satba lebak kasida kanagumba amata wangang bayaroi makoina tawriba makai yagadabani haibasi taunade. Bahwi na maningtam na wa amata ngangbada lalhauwa phabadawna phari ningka tambalebak amata haujik chanariba demokrasi ase asengba demokrasi ki masakla haibasi asobo wang oiri dictator na Manipurda lengak chalairabadi wakhalot manaba opposition party sina yaba ngamloi state sida thokpa thokdok ama haibadi mioi ani khak faduna pokhiba madamda kari ganba ngamhaudabano asuki matak chawkhalaba madam asida mobile phone tracking tawduna khudakda security force thajindura thiramlabadi matam chana rescue tawba ngamlamgadabani karigumba khudakta hatok lamba tarabasu nan asi phaksang phanglamba yarabani photo viral oiraklaba kandakak CBI da sinai aduga chenavani aina mioi mari fare haribasi miyamna kadai forward thajningai oigadoribano state asida chalairiba lengak lol asiti mipung khudimangna penadre myatpa podu piu haida khongjang sangsin jaba karisu khangjadaba mairoi singbo state dabade santan force na yekna bugam phubiba loinana ngarang suima evil singda sasan phubadawna furiba aduso khwaidaki lebak thibani state asigi democracy kadai da sakhrabage prime minister Narendra Modi na handakta America ki khongsat lebak kasibo democracy ki mamani haina lauribani aduba Manipurda di democracy bo hatokli asugumba kaya asna constitution ki makok oiriba governor da lebak kasige constitution amusung democracy bo convener ba yauna demand kaya yawba memorandum asipisin ki bani Manipur ki miyambo center ki lusing basna tumit kang tawna urawra asok sangba matamasi karigumba thabak amata paigat bage mahutta ekoi masel hatok naraga angamba duna palawra sunu haina khalibra Manipur di purup kangluk kaya nanungsina na leminarakpani majority amasung minority ki wafam laite asungba state asida BJP na hek lengak parak padagi loinma kangkong chain halle haina som hana makhata na fongdoki political party tarana pisin kiba memorandum aduda pallibadi thamanga phajal aglaba fawwa lengak asna mari leinaba stakeholders singa wari satun waroisin purukna na bahona bagi mami tade central namadi state lengak ani mangna athuba damda state asda ingtapa purukna na bahona gadabane Manipur ki irang da soklaba singdi lengak na laugthokliba relief package ase matek jade nauna muk irang da sokalaba singgi awat apa yang singadabani mahiroyani ki asi baksang jauna rims jerem sabani susanpur hostel de leiriba asiba haksang sing Madagasida thawai merel ki women wing na governor da hai ri tawri haibani yara roi nafi lal thorak lagani Manipur ki tamthiraba lal loisin handuna mausage tangdu leitaba purakna na ba khongjang kya sangsilaki ballob singge manungda amawariba thawai merel ki women wing ki napi lusing bi tarana ngasi nabi dagwaram governor Anusuya Uike unaduna namit mangani ki manungda Pagaksaw ikai da satpi duna mafam adu oiriba phibam biangsin biu amasong lenga ki mekai dagi hari tawri haduna leibani yararoi nufi lal thorak lagani haibagi wafam phongdok lamle hari Governor ga unaroba matungda akam padalaiba thawai merel ki office da pangthokpa pawgi mifamda bir women wing ki convener thoksom Sujetan hai haujuk phibam masi lengak no oiro governor oiro hairi tawri haibasna tana makhoi ki thabak uraktre o famasi haiduna leithok pana yararoi nufi lal thorak lagani maramdi ingle table ana laga na panghai ta haraga ngarang kari gidamak sabung ko khunokda nomai kabla kibanu hangke nomai kabla kiba singthak tadi thidraga nomai maru tafamda leiba mida onsinduna longop tanduna leire haike ima ibel sing phokri badu ingtappa leibagida nomai kabla liba singthak taka khatuna longop tangadabani security force ki thawong sing asina mama oibi sing hena khoisaun halle Lamen ba santan forcing tabak dagi longthok pagi sarak pi gadabani mairoi sing dagi hauraga sadharak liba fu sai bagi tabak da action logdrabadi mitai frup tum lagani haike National Highway da driver sing purak pana petrol pump so hangdre anghangani ki dama khudang sara helabasu kari su khandre tampak da mi banga su na pun bayadre hadi basi democracy chatlibra hangke President rule thambadi yaning diharaga lenga asidagi hena sathi ba lo sing chatna duna leire Governor ki maike dagi sumang na pagaksaw ikai da chatpada women wing ki thawmi sing da su pau pirakani ana khangalak le haike Pasui ki MLA nangang kiwa wadubo MLA ki wangangla hangla duna khandaga da bani haike Modi amasung Amit Shah na BJP ki MLA sing phawba masak yanglak traga misam di kari oina uram gari hangke African swine fever ki confirm tawre CAU ki akoiwa infected zone oina laugthokre Manipur loiba uke nava amasung sire abeg wakal lakpadagi Manipur laiga ki veterinary and animal husbandry directorate na Guwahati da leiba Northeastern Resident Disease
डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी दा थाकिबा सैंपल की टेस्ट रिजल्ट द अफ्रीकन स्वाइन फीवर नि हाइबा कंफर्म तौरे मणिपुर लेगा की वेटरिनरी एंड एनिमल हस्बेंडरी डायरेक्टर की लेबोरेटरी टीमना मणिपुर की इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट कक्सिंग अमसोंग ओखरुन सिंह तोगान तोगानबा मफम सिंह नादुना सीबा ओक्सिंग पोस्टमार्टम तौदुना सैंपल सिंह खोंगतुना गुवाहाटी दा लेबा नॉर्थ ईस्टर्न रेजिडेंट डिसीज डायग्नोसिस लेबोरेटरी दा थाकिबने इम्फाल की रोइसेम्पदा लेबा सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स दा लेबा ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन पेग्स फार्म दा लोइबा ओक दा नादुना असीबा यावरपदगी सैंपल खोंगतुना थाकिबकी टेस्ट रिजल्ट ngarang numitang waram cross boundary disease hainasu khangnaba African swine fever lainani haina result tharakre hairi infected jonman leiba oxing department ki officer singna kalik tawduna fit manga taruk hena luna kom torga fumjindana mangalagani oxing adugi compensation lengang na bigani hairi XMLA jauna mi ahum belda thadokre Sochanpur district ki Henglep assembly constituency ki hanagi BJP ki MLT thangchalam hauke magi masanupa lenja ko hauke amasong beki Mangulam Singsan Aukiba October Marida Corner Lupa Lak Ani ki bell bon amasong manaba senpam ki security the bell thadokre Makoi judicial custody the mid chamakun laibagi matam subadagi bell pipidana ba makoina pal dawrak pa application amasong makoi gi matagda marilay na ba porompat police station na charge pisalakta baga marilay na court na bell da thadok na border pi khibane thok libel la na si mahausa gi kosembo nungsiba maitei ga drug po bi bu nungsijaba kogi ga gi marakta thok pa lane Masagi zahi taraga ni thoi kakta ngai ribi malem gi saknai ribi zal environmentalist lise priya kanguzam na European Parliament da Manipur gi hoipa wafum kya puthokre mangna thok lipa lan asida mitei lande haibadot kre akhana na European Union gi MP khara lise priya bo ngasi lakpina na baton tawrakibani mamang tha da European Parliament da koki gi wafum puthokiba MP adusu yauke Lise Priya MP adubo person oina magi ka to unatuna koki na tawriba lana se narco terrorism ni maitaina haukiba lana te illegal immigrant oina makoina sanglakpa dana tana maitai singi madagda makoi gi tokhai pale phak ama semna ba landa rakhibani haiki mana phongdo kibada maitai su India gi oina minority tribal group amani aikoi gi history sahi lising manga hena laije malem gi history da Anglo Koki war thokiba leite Lairabadi European Union na kudam yauna photokpio songna ripat lana si majority maitai natraga minority koki aduga Hindu Christian ga songna pat lana te maitai Christian kya gi charsu makhoi da mai thari kaya man hatfiri amadi izat manghan biri aduga kaya man haujisu thiba phangdri an empesing adu da pawdong ki thokriba lana si mahausa gi khosem bunung siba maitai ga drug popi bunung sijaba koki gauba group amaga gi marakta thokpa lani haiki Loina mahiroi angang lising kaya mai ahom dagi ngasi phawbada school ga duna laik fajana tambang amdri amade makoi ki mai makai laik sing loina mai thadok pikre ngarang nan da so pikli mahiroi ani emanjit amadi linthoi ngam bi kaube nubi macha amaso makoina tamthin hat pike aikoi gi justice pami manipur gi justice pami ana phongdoki loina mahak na suma pa kaina khraba macha sing bosu lebna mai masing tamna na pathorang pai khale masida su European Union na mateng pangbiu hain haike Angang sing na pambadi santi kaktani amadi masige asa si mangan dana balu sing basing amadi aloi basing na khangpi ga damani haike lan na miyoi pa kunai da kari sukan ba pura khide aikoi punna lan ki mayuda lemina se haike loina na mahak na su climate change na sokhala pa malem gi laira baleba sing gi damak loss and damage fund amlak liba December thada pangthoka doriba COP28 UA ida ina khun balebak sing na punchin dana pifam thokpa compensation sing ado piga dabani hana makata na taksin ki ngasi sakti leirba western lebak singna chindana amhai tawthorak pathabak tan amma tawriba double standard gi thabak singa se khodak da lep kadabane climate change thengna pada mangjil thabagi mahutta leibagani khatna bada tasina bagi mahutta European Union land tawbagi bom thadana bagi license pi bagi mongda lairiba sing yaning de malema se kansi mangta khan bal lep lasi an magna aroi bada empesing adugi pungning singchen ge Lise Priya kanguzam maki hafta ati ki Europe concert manung asida tongan po organization kaya amadi government kaya na baton tawrakibani ngarang zu Paris ki miyam da mahak na wangang ki amadi lakliba October kunda so mada United Nations World Food Forum 2023 ki closing ceremony da so keynote address pi duna balem ki losing pas na wangang gani hari Nafat ki yum sing kuki sing na phak tuna hon ki bada loisilaga dawre yumbu sing pambai leitraba amagum taksi solaga khangnare
ꯀꯨꯝꯕꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯅꯥꯄꯠꯀꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯃꯌꯨꯝ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯗꯅ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡꯗ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯇꯥꯛ ꯂꯥꯟꯁꯤꯔꯕ ꯌꯨꯝꯁꯤꯡ ꯐꯛ ꯐꯛꯇꯨꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯌꯨꯝꯕꯨꯁꯤꯡ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯎꯅ ꯇꯥꯛꯁꯤ ꯁꯣꯟꯗꯨꯅ ꯈꯥꯡꯅꯔꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯂꯥꯂꯣꯐꯥꯏ ꯈꯨꯜ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯨꯒꯅꯨ ꯈꯨꯜꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯨꯒꯅꯨ ꯈꯨꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯅꯥꯄꯠ ꯑꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯇꯨꯔꯦꯟꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤ ꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯅ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯂꯥꯟꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯥꯐꯠꯀꯤ प्रजासिंग साफगदबा मफमसिंगदा लांजेनखि मणिपुरगी तोंगान तोंगान मैतेगी खुलसिंगदा लांदारक्लबसु हारिबा मफम अमदि सुगनुगी अकोइबदा इंगना सिकना लैरक्लबा तुंगदा मे 29 नोंगालमदाय पुंग 2 मखाई खरा हेलकपा मतमदा नाफटगी जुमसिंग मै थाबा अमदि नोंमै कापसिला फावरके थाउदोगसिगा चमनना सुगनुगी अकोइबदा दारिबा चिनकुगी नार्को टेररिस्ट न मैकै खुदिंगदगी लांदारक्तुना युमसिंग मै थाबा होरकिबने हारिबा थाउदोगसि थोक्ट्रिङै मिनिट 15 रोंगी ममांगदा अककनबा पाउ अमा फंगबदगी नापटगी प्रजासिंग सुगनुरोमदा तुरेल लांदुला लांजेनरखिबने सुगनु तुरेल वांगमा नापटगी प्रजासिंग सुगनु म्युनिसिपल काउंसिल के ऑफिस अमदि सुगनु कैथेलदा हांगबा रिलीफ कैम्पदा संजफम लौदुना लैरे अहानबा लान हौरकपा मतमदा लांजेनरुबा मतुंग अमुक मागी युमदा हंचिनदुना लैरक्लबा तुंगदा खंगौदना मे 29 की अहिंगदा लांदारकपना मरम ओइरगा मखोइना सेलकपदा लोइदरकबा फिजुलसिंग अदु नतना करिगुंबा मालसांग अमदा पुथोकपा नंगौखिदबने कलामरोमदसु सिक्योरिटी फोर्स लाइना कलाफहादा लेहौवा आइगी दुकान कुकीसिना फमजनख्रे अहानबा तांकक हाकथेंगनबा पाउदम कलाफहारगी खुंजा अमा मियामगी पुंजी अमसुंग लंथों ngak senbinaba manipur lengak amadi lengak asiki police amasung security forcing laina kangpokpi district ki manung chanba kalafahada leiba midai gi jum amadi dukan sing koki sina nampuda lausilaga makoigi oisin kibada isagi grocery dukan phawba yaukre hana kalafahada gi lanjelakduna lamboi khongnang khongi relief camp da lerkliba kumbong mayum nabasandra sahi yangkai na thamoi sikna pauche asida pongdorakle manahai me ahum dagi koki militant singna manipur lengak da ताइनबा ngमद्रग मिदैदा आतमना ओनसिनदुना लांदारक लिबासे हौजिक लैरिबा बीजेपी की डबल इंजिन लैंगाकसन थामंगा हेलकलबा फावपदा लालसिगी अरोइबा पुरकपा ngमदना लैरक लिबासे मियामगी ओनदि ख्वाइदगी लैबक थीबने आया कलाफाद इसागी मिंगदा डाक सिथा पाइजदना जुमिंखोल अमसो लौफम सिंग लैजबगा लुइना नेशनल हाईवे टू इम्फाल दिमापुर लंबी परिंगी मपांदा ग्रोसरी दुकान फमदना लैजरखिबने आइगी दुकान असि आइगी लोइनबीदा अयाम्बा मतमदा फम्मी अदुगा अना प्राइवेट स्कूल ओजा ओइरोग हलकलब मतुंगदसो महाकी मतेंग पांगे आइगी इसानुपा अमा इसानुपी अमा लैरे कोकीसिना मे अहुमदा खंगौदना हौरखिबा लान ओइरबसो मखोइदि हानदगी प्लान तौरखिबना निमित अदुमक्तदा खुलाई पाइबा कोकी चामरम लागलगा कला पहाड़ लैबा आइगी जुम हाना मै थाखिबने कला पहाड़ पुन्ना आइगी यौरक मिटैगी युम कुनगा मंगारुम लैबने अदुगा अपनबा मिटै सिंगे मसिंगना मरफुगा मरिरुम ओइगने मफम अदुदा मिटै सिंगे सही कयागी ममांगदगी मखोइगी अहलमन सिंगे हक्तक्तगी खुंदादुना लैरखिबने इरांग हरकपा नुमित अदुगी नुमिदांग पुंगनि पालोम तरकपदा दुकान थोंग लोनसिलमलगा युमदा चंगलखिबनी अदुबा कोकीसिंगना लाउड स्पीकर सिनदुना मखोइगी मरोलदा मिदै युमदा अटैक सथरो आइना लाउ खोंगबा तारखे वाफम असिमक लाउड स्पीकर थ लाउरकपदगी मफम अदुदा लेरंबा मिदै सिंगलांजेना भाउखे आइदि नुमिदांगी पुंग तरागा मथोइरोम तरकपा अद्वाइदा आइना थंगनाना लैबा थांगा नागागी खुलमदा चंसिनदुना चंगजफम लौखी नोंगालगा इकोइ कांगपोकपी डिप्यूटी कमिश्नर अमसुंग पुलिस की एसपी दा पाउ पीरबा मतुंगदा पुलिसना आसाम राइफल्स का लोइना लागलगा इकोइबो लाउथोक पिरखिबने आसाम राइफल्स ना इकोइ मे मरी की नुबिदांग पुंग तरागा मथोइ मखारुम तरकपदा सेनापति डिस्ट्रिक्ट की लाइरोगदा लेबा मखोइगी कैम्प ताना पुबिके मफम अदुदा कांगपोकपी यावना डिस्ट्रिक्ट असिगी तोंगान तोंगान बा मफम सिंगदा लांजेनरखिबा मिदै 494 लेरमखि आसाम राइफल्स की गेम अतुत नुमित गानी लेरमलगा मे तारीख की नुमिदा पुंग 4 मखारोम तारकपदा अखोइबो लाइरोगदगी इम्फाल तमना पुरखी अदुगा मे 9 की नोगालमदाय पुंग 2 रोम तारकपदा सेंगमाइदा थोंखिबने सेंगमाइ की रिलीफ कैम्पदा जुन 29 फावबा लेरमलगा लंबोई खोंगनांग की रिलीफ कैम्प असिदा मखाताना लेरखिबने मांगना हाई कलाफादा लेहौवा आइगी पोचै सिंग अदु पुन लुपा लाख हुंबुद्रा रोमगी ओइगने मदुगी मनुंगदा सेल ओइना लुपा लाख 2 मखाई सना तोला मरी अमदी फाउसिंग यावरी अदुबो आइगी युम मदु कोकीसिना मै थादोख्रबा मतुंगदा सांबल खाजिनुना थामख्रे हाइबा तारे अदुबो आइना ख्वाइदगी थमोइ सोकना नुवाइदबदी लंबी मपालदा फमजबा आइगी दुकान अदु सेमी पागागी मतक मखा साबा दुकान प्लोने दुकान अदु कोकीसिना संगसिलका हौजिक फमदुना लैरे हाइबसने लैरिबा लेंगाक पुलिस अमदी सिक्योरिटी फोर्स ना करी मत अथिंगबा पीदना आइगी दुकान अदुबो कोकीसिना मतौ करमना फमलिबनो आनसु हांगे
इम्फाल लेब कुकी की यूम सिंह सिक्योरिटी फोर्स इन सेक्शन ngaktuna mi changhandana thame aduga topa district sing leiba maitai sing yum sing da kari ki damak ngak bi sen bi dabano hangke nakala maromdana more da thunglaba portion sing kuki nupi sing na thalaga thamlore इम्फाल मोरे लंबी की लोकचाव अमदी खुदेंग धाबी खुल अनि की मरकदा ngarang masa khang daba kuki ni sing naba khulai pai pa sing मोरे की एडिशनल एसपी सामना अनाल की टीम दा नोंगमै कापसे लक्तुन एम्बुस तौरख्रब तुंगदा ngasi hu security force na combing operation sathagre थाजब याबा मफम दगी फंगबा पाउन हाई मणिपुर पुलिस की स्पेशल कमांडो एसबी थोक्सम कृष्ण तोम भीन लुसिंगबा अचोब टीम अमना ngasi यु आंगन बदा एम्बुस तौरखिबा मफम अदवाइ द लैबा खुलग्या द संगसिंदुरा थी बहुबगी थबक चाथगी अदुबा ऑपरेशन अदुदा एम्बुस चेनबनी हाइबा मियोय अमा फाव फाव फंकिदे मासिगी सुमतक खुलाई पाइबसिंग अदुना सिनबनी हाइबा नोंमै अमा फावसु फागत पंगमखिदे ऑपरेशन अदु ngasi यु पुंग निफान दगी हौरगा नमित जुंगबा मतम फाव सतगी नकल मरोमदा मोरे टाउन दम हौसा की फिबमदा हंजिल हननब स्टेट फोर्स सिंग मथंग मथंग थाजलक्तुना मौसा का मानदब पुलिस की मपांगल खंकन खंकल अनग्रे खोंगथांग असि की सरुक मोइदंग असि नुंथिल इम्फाल दगी हेलीकॉप्टर अमन मोरेदा पोस्टिंग ताबा एडिशनल एसपी एलो ओइनाम सोकुमार की टीम अमा मोरे की मंगा सोबा असम राइफल्स के एलपीकेएम की हेलीपैड यौरखे मखोइन मोरे पुलिस स्टेशन तमना लाकपद कुकी की नुपी मयाम अमा थोरक्तुना असम राइफल्स के मना की सिक्किम विलेज लंबी थजिंदुना पुंग्या मरम चलहंदना थमखि मोरेद की कमांडो पर्सन सिंह लौथोगो आइबा प्रोटेस्ट तौरदुना लंबी थिंबगी खोंजंग संचिलंब नुपी सिंह अदुगा पुलिस का वरी सानरब तुंगदा पुलिस स्टेशन दा चटपै हानकी हाइरे अरोइबद कंटेंट सिंह असिगी मरकुइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असिदगी यंगबेरिबा पुनम पथागा जरि चैनल असिना तोमदा कानारबदी सब्सक्राइब तौबिद्रिबसना सब्सक्राइब तौबिरम लोइनना लाइक एंड शेयर तौबसु काबिगनु पुनमकपो अमखाना थागा जरि